Lutua, pikare maromo don kumpiri chabit. Ario, an nabedo kano chim mapat kitwok piny kachiel ki message nyo messages maduong matika bino inama chim me WhatsApp nyo inama WhatsApp mega kun kelega ni katwere don kong a reducing exposing lutela ki jo mukene matika timo tim marach iloba Acholi kun lega gini bene gitika mete ni an bene ateme melok kilu rema mukene magiti i activism unyo gitie i field mukene pat mangeo gi mati activism atem loketgi wekatwere pedon kong ki exposing lutela tutwali i Acholi unyo pedon kong ki exposing jemi mukene tutwali i loba Acholi kun ki bieno ki style moni me vola me meng me kuya peng magitam ni gitoko kere ki wia ni la wing pakara pe ki luaro i wang luak nyo la wing ba pe ki luaro i wang luak now the wing la gamma ba the wing la gamma an kon bela miera gam loki ma be kain we gu win ma be dong in moni mai ti go na chim kikara dujuti chwa la message ni dong wan wa gik exposing lutela me ya Acholi ni amira ni in la kuo majil in la kuo cha lutela enuni in la yak ngom cha lutela enuni in be la nego cha lutela enu magitika nego umegiwa unyogitika nega Acholi kumberni in ro maketgi donc initi agent pa lutela enuni initi agent pa kuo enuni initi agent pa nego enuni pien wun ki kru wuni ungeo ni ka udano chalo Daniel Sokagi kia nga gi eni magitika exposing min kia baba kiti maraj matika timedo Acholi ni pe ki logo ketgi mot chiku bi exposing dano bi owe komin amira wachiati ni wan watika bieno beno wabi exposing dano owe komi yes wangeo ni komperi wunu tika mere ujok wanogo wandong walingogo pewa mete kilok piano luar ni you people also shall be exposed any kid mauno gen mapewa mero tam wan will be exposing wun weng will be exposing wun kilu kuobu kilu tim wuni weng pien petie kano ming modong kekeni loba Acholi ko di style muni mi wego wang bo ko duange nyom bal no tika time ki lingo moti wano ni tika nego dano wa meda wano ni tika ruenyu ngom wa meda tika wego bal madon tika nyai loba Acholi ma petwere so gin ma be ma wana bitiu kede ene social media WhatsApp YouTube kono kingoni wen wan bobi moyo wun kono wobi moyo wun kono da bo kija doge wobi giro moyo wun no tim marajo gire loba Acholi no negalanyo gire loba Acholi no yago ngoma nywa o gik loba Acholi no kwale lu chan o gire loba Acholi no tim marajo eni wun o giro edo ka wun furuti mete wan wamiera wachi wuni we are unrelenting and team mega wing as the bad news team or as the bad news crew new team bad news and abi berka moy wu jui pien an be ma chet pa bore ben pa bi wille pa bore ben pa bi wille so lokini mera bi winyu kenyu ento abi winyu kede abi winyu la bon teach kede yes pa bi tiu kwede unega Acholi uramo uchara Acholi uramo uchara ngom pa Acholi uramo ubino kan kori kar me kwinyo kon ka udon rally ubino chako nyote mabe ni wun uti dan mabe tutwal ento di wo kon ki kwene instead of square no ti chara Acholi no ti gam lim kinya Acholi uchara ngom pa Acholi ko pole ko wen ento umir ni wan pe exposing wun one we shall not keep quiet. We shall not keep quiet at this very moment. Mano gang wow bale gang wow kato kwiji wan kong ma chiel wape ka yerongat mo kiken
Kachero an macharo Daniel Sokani. Pa yero ngat mo. Enta wechi loga tiwi. Kai timo bal. Abi waja tini. Ini dwe ma kuman. Otema wany. Uchelo lukang yumbe. Ki gulu prison. Ini ma kuman. Ngata kuman. Uya ngwa pachuli. Pin anoni kake waja loga ada let doga dari. Pin kira ini time ni in digi maja bi bon ane pa kinga. Buonero, chadena tie pe jami maraj mano ini tim. And it's documented. Bebe chero kamo. So peki luo la tela mo, peki luo la dit mo, one wabi exposing gen. Ka the wara mo ken activist. Ka chaluf team bad news. Ana ya loyo. Ana ya ti president. So crew members mamega they will not keep quiet. They will never keep quiet. And they will be providing me information every day. Pin watiki agent ma make boka wengi kit gumi pa de gulu town gulu city kori ten tu moro kon kwena moro noya information mo ken ma wana miro wang mo o botwa ben speed. Pin we are now very much united ma kaka ma petwer one we chwa boda wa reo kunu chatim. Yes. Pin kini mo yam ko ni nga ko TV ko nga TV gi nga gen. Muni weng agent you jo group motive ke weng information not in yang gene. Tika obo down. Pin anoni kape wana timu kumeno radio station ka we wachere here ogen wa oni power log radio station. Kawa we ni wachere kid FM matiri wa kuma ucher loro. Ucher mio voar kid mai kan. Watim nining uchao ke voar wo wai wa chung bene onye chente ko mundo tamne wunu twer gi mo wen. So social media ka chill kidong and smartphone enini ki mer ke exposing ke la tim mo ken maraj metika timo bad mo ken lo bachuli ko in la tela ko in la ku ko in la ya ko in la nga o mer ke exposing kama len kwiji without fear or favor ki pro ki exposing teng kwiji kwen kama len petika no gin mo ken dog gin mo ken mai ne tega timo maraj ke mak mer chele tang chwan mer bot an Juan merbot an macha Daniel Soka abi moyo gi wen kama leng ma wajene ñu exposing ngay pieni luare ti gang kenyu Juan bot an I will expose them completely down completely kama leng wa luak well ne minge ababa ne ki minge wen mo bi exposing ke actually pen yibo meng wan yibo meng pa wa mere ya actually ulwe ko mo yo wen radio station muna yula wen muna yula Jeremy wen kumbelti chingwu. So the only tools ma wando mwedo ngobiti you can any social media WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube pin kin ma be ke social media bedu kenyu kiringe mwa mia reo bedu tie kenyu ti documented pechero kamo. So Indo ibed merka mete kitimo ban moy ken kom dana way gang ken ya chuli ken nyoy guru unyo ka moy ken ya chuli wan wobi moy kamaleng ki technology me social media pin kom bedi TV mo don ko pa chet ken ba TV na ena chimma duana ena chimma ngo wek radio FM ena chimma ngo radio station na ena chimma jemi weng Pin social media comme dugu tek lo muduru is more powerful than a gun. Pin muduru wrong winning in less than 2 kilometers. In less than 2 kilometers. And social media will be winning the whole world. Will be winning worldwide. Worldwide, yes. So won the way the wara ka chel ki activist the wara ka chel ki dan weng magitika neno nyo giti kwer je mareju matika time ilo bachuli alego ni wo biru kama leng wa mberu ka moyo ge jui wa moyo lu nega chuli jui wa moyo lu chara chuli jui wa moyo lu yak ngom pa chuli jui and peke kan ki kamo. Yes. Kau neno idwe mo kar chani ruara chano biru ka ba odoge ni omer kongdong long me social media gik